边过来。是。哇哦，一黑一白。对，今天两个人穿的也是非常的配哈。对。今天晚上其实迪玛希也是我们的夺冠大热门之一，对不对？他是今年得第1名次数最多的选手。你给我们透露一下，他过来就是为了这个决赛做了哪些准备？是不是已经有十足的信心了？这个我们待会儿问一问他们吧。好嘞，来欢迎迪玛希、邵文杰，欢迎你们，请这边签名留影。我们的进口小哥哥非常绅士哈。好，请二位合影留念一下，来看这边。好的，欢迎来到我们的访问区的舞台上。欢迎二位，搭档本季歌手累计成绩最好的歌手，尚雯婕老师有没有压力很大呀？还是有压力。你会不会问话呀？我们尚雯婕老师来了多少次了？没有，因为这次还是有任务嘛，要给迪玛希帮忙唱。我这次是2个身份过来，第一个身份是作为他的老板，所以我有点惭愧，就是没有给他请到比我自己更大牌的帮唱的歌手。已经很大。第一点，但是第二个，我作为一个歌手的话，还是可以向大家保证，我们2个人的这台表演一定是非常精彩的。一定会非常精彩。有了老板的加持，肯定不一样哈。екеуің осы финалға деген дайындықтарың туралы бір-екі ауыз көңіл күйіңді айтып өтсең。阿来说了这么一大长串，我来解释一下，就是希望我们的进口小哥哥在这个舞台上放个狠话，是吧？来，能吗？ Assalamualaikum. Баршаңызға үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Осы орайда сіздерге тек алғыс білдіріп, және де сахналық әріптесім өте тамаша, өзін мойындата білген әнші екенін жеткізгім келеді. Менімен сахнаны бөлісіп, қолдап, қол ұшын созып тұрғанда үлкен рахмет айтқым келеді ең алдымен. 他说，他总体在表达，我今天很荣幸。等一下，你要拿出这个放狠话的架势来，好吧？他总体在表达，我今天很荣幸可以请到尚雯婕老师跟我一起去唱歌。我觉得这是一个很好的组合，然后他很有信心，他也感谢所有的粉丝在为他鼓掌，谢谢。你们希望今天晚上迪玛希可以夺冠吗？ 好，谢谢3位，我们的媒体有没有要访问的？来这边，网易新闻。你好，我是网易新闻的娱乐记者朱静，想问一下迪玛希，歌手就是即将结束了，他有什么话想对歌手这个舞台，还有喜欢他的歌迷说的呢？他自己希望能在这个舞台上拿到什么样的成绩呢？谢谢。Final болды. Осы сахнаға деген көңіл күйіңді, осы бағдарламаға деген ойыңды, одан кейін осы сахнада ең соңында финалда қандай нәтижені қалайсың? Рахмет үлкен. Менің ойымша, қандай да нәтиже болмасын, мен қазірдің өзінде жеңімпазбын. Өйткені мені қолдап, әрқашанда демеп жүретін
Сіздер барсыздар. Сіздер бар кезде мен әрдайым жеңімпазбын.他说，在我心里我已经赢了，因为我来到这个舞台上，得到了这么多粉丝，得到了这么多爱我的人，只要爱我的人永远存在，我就永远是战胜的那一个。对。好，还想问一下尚雯婕老师，来继续。想问一下尚雯婕老师，这一次是以迪玛希的这个老板还有帮唱嘉宾这个身份重新来到这个舞台，那你也是歌手舞台的常客了，这一次来有什么不一样的感受吗？会不会给一些建议给迪玛希呢？没有，作为常客，我还是很紧张，同时也很兴奋。迪玛希应该不需要我任何建议，只能说这个舞台其实就是，还是祝愿我们两个今天的演出可以放松，然后享受这个舞台就好。好，祝福你们，谢谢。好，谢谢迪玛希和我们的尚雯婕，谢谢3位，请这边稍事休息一下。Rahmet Ülken! 谢谢3位。